Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyambak penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Tang hapok hindian benai bagi riuit football ke Jelam Meghalaya kila yolat bansaki ke lumpung Ïakhun duran kop kabla long hak ni kanong bak shlong mentai ke kenti kin saya yolat bansaki pat hakasin ke bening kong ke lumpung Ïakhun football ke bahaya tam hang ni hari India balatip ke Indian Super League kani ke lumpung Ïakhun kan sasaki ke Ïakhun ke balong apa dengan North East United Football Club Pyrshah ke Mumbai FC JN Stadium Polo Shillong hak nyau trik rumpang arja absan kaban selang hak por nyau steng bejijan miat Uridim telang bolong rang Ïakhun football bala bananam na North East United FC haba keren kelab thai ke buar akan rutri rumpang arja absan ulu ong magajingwan jong ni ke lumpung Ïakhun kan long jingker khu ke Jelam Meghalaya nomor baik pajba ki olat masaki ke lumpung Ïakhun dalam jong kikman Hamadan omshu dak bepej nala yeng lingba ke television will not be difficult for, it won't be easy for Mumbai, it won't be easy for us. It's a very difficult game. Today also is another important game in ISL Goa against Odisha. And this is why we need to take advantage to get the most point possible, not to leave it until the last game of the league to see if we are in playoff or not. We need to finalize it as soon as possible to get that moment, to give also that the players who need to play a lot occasion to play. But it's not easy. The one who sees it easy is wrong. It will be difficult. We need to give everything tomorrow. Top league kami kan bermain pun buat kejelar ini belum tingkat 2 kan dia bukan history mah ini baru di BI football kejelar lagi pun bagus aku pilihan ini buat mengawang gimana rumah haji ini Pyrshah datang kanu kalian pilih lagi kanu itu benar handal ya kan gila long balapun kre buat kermen bahkan ya kita jemput kre jadi bahkan bos kan Umnofinyo yu Mumbai rasai kasi ya kejing Mumbai itu long tim ubah klien dari tim pada umum tim ISL kan tim berterus mereka syong mereka jinjo mereka tetap berpenuh match penuh ki perform dari kata pada Mumbai ketika tim tu bahkan ni along pelapon kre saya kre harus wala ide ada juran kau mengenai ni ngai baka ke stadium kalau biang kalau mabit dan ini juga bagi dan kiwai atlet stadium apa yang pun ko ISL kalau ngelah ini kalau abiang apa yang pala kami tangkap pala syai bagi nilai ini kecilnya kunjungi bang tepat bang kemenduk kipai bab timban ai kecil support yang Pyrshah ni dan kami Pyrshah nama mentang di kasak stan kan san game game kunjungi bagi dua bagi rung syakap beliau lembaga Pyrshah juga bagi ai extra boost yang ini bagi orang banjo hit so jinjau bagi nang kiu shalor ka table bagi puai syakap beliau